Da vidiš. Ovako.
Uj, Marta. Bravo! Nećemo se tražiti za nju. Nekad je ulično.
Что садил?
šta na klupi naći? A? Ništa. Gledam Dejana što traži po klubu. Ne znam si šta. To Kostić! O, Marta ne priča. Kao nešto. Uzet to! Gotova utakmica. Evo je Hana. To ne ide, ne ide. Jako tonko.
Marta! Dobila je nogom po glavi. Pa znam, sam se ne vidi ljudi sami svi. Nika, jebo ga, ti, evo, sreća. Isus. Odličan napad. Marta!
šutnula desnom rukom s lijeve strane. Ajmo Marta još malo, ajde jako, ajde. Dobro, sve u redu, dobar faul je izdržala i šutnula. Šutnula, ima leću. Ne može ona, zato što ona to nabaci na sebe i onda baci. I njoj ćemo brzo. To sve previsno. Uopće ne izbacuje vrhovima prstiju, nego izbaci iz glava. Dva, jedan. Marta asistirala dolje Hani na Zicer.
Marta je si ubacila. Marta! Počela je bacat, a ne šutirat. 23. Ajde Marta. Ajde Marta, dobar šut, ajde. Sve je promašilo što je bacilo. Dobre. Bravo, Hana! Evo ga. Evo preuku.
Marta! Moram puhat se malo. Da ti se već tenisica. Naravno, mi to radimo i da nisam zaradili. Ne nema to veze sa zavezivanjem tenisica. Ako ti se već Ma prstima gurni jedan šutet, jedan. Kako ona to izbaci iz ruke sada. Moravnik. Dobro je bilo, dobro je bilo. Dobar šut, Marta, dobar šut. Kako sam ti nešto znala sam jednog Ajde, vrhovima prstiju, gurni loptu. Tako.
Dole si može Evo mi sad Ovo se zove sreća.